tusomeko kene kingu kiro kino mwibale isetwe neryo mwana neryo moya alikwera. Tuzishira kuramya twekagusangana tugambirangana tusome kigambo kya Ruhanga obakagayi n'okusoloka ine nimwegambirangana iweka omubizinale zambuli. Right Reverend Jacob Boteiruho nagira ngu abantu tubashemereire ku Rwanda no kwitanda ebintu byenseji ngo abo kuba nebyakanya bwanya baitu barwanirira obusinge hamwe na no kuronda obukama bwa Ruhanga. Nimbasabira obusinge bwa Ruhanga bakagana. Nimbasabira obusinge omukisiita ukakomera district nokira nekisiro tukuba tukuma obusinge bwa Ruhanga bwamula omutima yange. Mutarwandire ebintu byensene bitinisa nebingi se byona bikuwawo paka inagenda parliament duoro ngai duoro idai kwe aikugo kunota idai. Bishop Jacob yayongera yashaba abakristayo okuhamya okwikiriza kwabo mu Yesu Kristo okugira ngu hayongere kubebembera ahamwe no kubakoresa ebyo kwikirira kwe. Twekagusangana tugambirangana tusome kigambo kya Ruhanga obakagayi n'okusoloka ine nimwegambirangana iweka omubizinale zambuli nesene byomwoyo nimuzina nembabazi omumitima yange aliwa kandi kikula progresio rudi mukigambo rudi omugezi mubikole bibyo omwebali mukama wa Yesu. Venerable Reverend Canon Godfrey Buro Sabadikono bwa Kisita omburebezi bwa Bunyoro Kitara yashaba abazaire okworra kurungi abaana nuko birungi ebi Uganda ekireho birindwe kurungi abana ihanga lino securing our future nikimanyisa ngu korora abana abaralinda ebyo bitukozere cyokubanza kubere kubitume ibara no kugicyungura mu butongole buri mukoro guturwanisize kumara imyezi mukaga kurango cyahikira ngusima bakurisayo bahayire sente abo kwa musa umuntu wa government ayarugire yagamba mbayire sente ziti gabayire mani gabakurisayo mukora na mani no kubekambisa niho nkubasimira bona basubuzi bacyakuterekera abana baruhanga inywena nabatugondeza ebirungi abatusagiki agaga Shakonesmas turi yawe abwatayaro Westo muri Kakomero.